Desgustado el presidente del Zamboanga City Chamber of Commerce and Industry, Edwin To, con el más reciente incidente cuando ya puede escapar el un miembro del Abu Sayyaf na di ilamano del martes aga. Asigun kunto, mas ya aumenta el lingasa del mga negosyante ng pueblo, siendo aumenta este lingasa con el vivientes kita anda na pueblo para man kompra. Akal no pwede kuhi is one thing. Pero akal talya ya pwede it's within the premises kabay pwede paskapa. We have to really strengthen that. Otherwise the people will lose their respect. Tiene también asugun este epekto con el mga investor kita ba siya fondo na pueblo para manegosyo na syudad si el continua este klase del mga insidente. Asigun pa kunele, debe ase preciso el otoridad para asebira konfiansa del mga vivientes kanila. Imanda sinti kaya sila libraw na peligro como antes. It lessens the movement of the people. The only time is establishment how they generate revenues, mucho gente na pueblo, ta kami na pero so with if there's a perception or if there are this criminality out there, so el mga gente, el pamilya nakasaya lang. Hindi man asigun pwede evita con el kriminalidad, pero era después de este incidente, tiene enseguida resulta el investigación y kuhi enseguida con el más sospechado como na otro nasyon. Ahora, takeda como implicación, después que comete con el crimen, como el matanza con el high-profile persons, como cosa pasa con Lieutenant Colonel Tiny Perez, debe era, ya tiene enseguida resulta el investigación de este. I heard about the shooting incident, and I think first we would like to extend our condolences to the family. No? And then I think it was a very special day, it was Father's Day, and even in Manila, when we had that meeting, they were talking about him, and then even the Facebook, and then they said he's a good person, no? But regardless whether a person is good or bad, taking of lives is never an excuse. So sana it won't happen again, and for our authority to be able to bring back the confidence that the system is working, that to gain the respect with the law authority, hopefully they can solve this case and then somehow that will alleviate the pain of the family. Sita acorda, ser kaya un semana, desde puede escapar si Alnur Yusuf alias Abu Arab, que un miembro del Abu Sayyaf na di aton otoridad, y el matanza con Lieutenant Colonel Tiny Perez. Pero este tiempo, no hay pa siempre na dos kaso, el ya puede resolva. Albert Luna, Dateline Zamboanga.